Zal içinde Egip binip bir geçlermedim. Balday tattı, gülüne bağlı kalkıdı. Calgız kala, mende çok şaparte. Sen kimsin? Özüm değil adamın. Kederli öktüm çıkar sözüm. Ömrüm kuvarıp titreyt koy gözüm. Kim jiberdi? Kim bolasın özüm? Eme düş üçün. Meni öldürüş üçün mü? Ola. Seni öldürüş üçün geldik. Küçüngөр bolоңдо да ташкын. Ишин кыла албайсың аркасын. Айткылачы. Мен эмнеден жаздым? Bizde emес. Sen Karol'da ordopsun. Мен таксым менен жакында жарашканы турам. Жоқ, Herцог. Күдөрүңдөз. Ажалыңа мойынсун. Күзгө ылганып, сүйүүнүн учагына тартылуу. Иреңим суук. Кайда мага буйрусун. Кол жетпеген махабаттын элеби. Жаралгандын келбет бойдун баарынан мен курсанак калып турам негизи. Kışık bütüp. Hay günüme jetpestен ırgıtılgan men жалгызчан адаммын. Кайнап жаткан бул турмушка ушинтип арам азезил болуп мен жаралдым. Неге жүрөм дейм да? Булардан алып жегүн көтүрүп алып Özgüle gömü, özüm айтышым керекпин алат. Жалпы журттан өкөңгөдү тандай. Жазыксызды өлтүрүүгө жибергени кандай? Айткылачы. Күнөөлүү экенмин? Кайсы соттон соттолгон экенмин? Кандай сот кабагына каар жаап? Кларенстин соңку өкүмүн чыгарды. Өлтүрөм деп коркута турган ким? Каныма залым болбой жол кыла алдым. Андай кылмыш өзүңөрдү алып барат мындан. Жоопкер биз эмес. Жарлык ошондой болгон. Жанада жарлык Королдон. Анын калып кол. Королдон чоң эген бар. Өз пендесине киши өлтүрбө деген ал. Жагынам деп адамдарга бардыгын жасагандын бузмак беле жарлыгын. Абайла. Кубаттуу келет кудуреттүү Кудайдын колу. Уруп кетпесин чагылгандын огу. Кудайга сыйын. Ишке киришиз керек. Сүйүшкөн эч ким жок. Үмүт да жок.
Mezgildir tekке gana ötüp barады. Хандықтан қарғыш қылдың бұл байранда. Қиянат, еш қылмаққа жанды сауап. Андай болса мен силерди бир тууганым Глостерге жиберем. Ал менин тирүү экениме кубанып, экөөңүз тең барды. Караулдан ашыгакча чыгарып. Гөр шуыр. Ушақтың жаған менен. Мастардың кел жүрген сөз арқылы. Ағам Эдвард менен иним Кларенстің ортасында. Өлгідей қасы отын салдым білім. Біздің король Эдвардтың шунчалық қуа келмеген емесін. Ал бүгін Кларенс түрме қаматты. Ажырат олмайды емес кім. Жаңылышасың. Қас düşmanın дал ушул Глостер. Глостер? Таппасаң сыйпалап қалға. Мүмкін емес. Ал Еңі ғайып келесің. Чүйінге жән çıkarttың. Көкке жүрді. Құдайға берекелі. Мүмкін емес. Алмаға жаны ашып, көзі ашып, көңіланып беріп, жақында бошотуп алмак.